uwihebeye wese kure y'amaso ni mu bihugu ntabwo ari kure y'umutima aho ndi hose mba ndi kumwe n'uwo nakunze iribagiza akiri impara yande n'umushoferi uyitembereza utambagiza umutarutwa umumurikire bene gakondo gitanda cyiza buriri bwiza bushashe neza bunaseguye izire musego udahanda wowe shuka y'amahoro ngwiniriza ngwinorosa ngwiniriza ngwinorosa batwinjirize mukwe n'umugeni ngira binjire vuba vuba abandi mukomeze mu murutike n'imirimbo turabyishimira ndagira ngo twese furaha tele kwetu sote kuko turi mu birori kwa sababu tayari tumekwisha fika kwenye kandi abari mu birori na hawa ambao wako kwenye furaha ikikwiriye kwese n'ukwerekana ibyishimo hicho ambacho kinabaki. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, haleluya, atukuzwe Yesu. none se ko mutakira Bwana asifiwe, ibyiza n'ukwerekana ibyishimo vyema ni kuoneshana furaha kuko turi mu birori kwa sababu tuko kwa harusi bizavyigaragazwa nyine n'ibyishimo ambayo inaoneshana basi abantu baririmba bakishima watu wanapoimba basi wanafurahi baba bahaye bavuga bakishima wanaposema watu wanafurahi n'ukunezerwa gusa ni furaha tupu. Bwana asifiwe, haleluya. reka twakira abantu muri kano kanya wacha tupokee kongamano kwa ujumla. Mbere ya byose, mbele ya yote tubanje kwakira Imana yonyine ubwayo. Basi Mwenyezi Mungu tunamkaribisha kibinafsi, kwiyegereza ubwiza bw'Imana, tukikaribisha utukufu wa Mwenyezi Mungu. Imana ishimwe, Mungu atukuzwe, Imana
himbazwe Tukuze tena Mwenyezi Mungu kugira ngo ubwiza bw'Imana bubane natwe ili utukufu wake basi ukawe mahali hapa. Ndasaba umuntu waswe n'Umwuka wera w'Imana Si huyo ambaye amejazwa na Roho cyangwa wiyumvisemo gusenga na hakuba senga huyo Imana imetatwa gushima. Mari cyagiseneza aravuga ngo uyu ni umunsi baremera ko twishimiye ko data shingwa hejuru hagitanga na muhimbazwa n'ibyaha hayi ibihe byiza. Haleluya! Mana urakomeye mu izina rya Yesu kugira ngo izina ryawe Mwami rihabwe icyubahiro muri bino birori Mana ibikorekano byose Mana bivuga ko bwose icyubahiro mu izina rya Yesu tugushyize imbere Mana Dawudi yaravuga ngo nagushyize imbere iteka nubwo uri mu ruhande rwa Kristo umubisha wacu yabane mu izina rya Yesu Kristo Mana imbaraga zawe imenyekana rero musoro ushima kuko ushaka isezerano ryawe uryibuka ibihumbi kandi ukabisoza mu izina rya Yesu data shimwa ashyirwa hejuru abayoborane nawe Mwami ku izina rya Yesu Kristo Yesu tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu. Barakoze senga. Asante sana wanatoka kuomba. Reka twakire iteraniro ryose Tutakaribisha kongamano kwa ujambo abantu bose bateranye kuri uyu munsi wala watu ambao wameshiriki siku ya leo. Ijambo rya mbere twaje kwakira abahano. Jambo la kwanza tunakaribisha hawa ambao wanaishi mlima huu. Abahari mu mihango watu wa hapa Mihango kose ab'Imana yaboneye imani nyote ambao Mwenyezi Mungu amejalia nafasi. Reka dutangize n'itorero rya EPCA. Tutaanza na kanisa la EPCA. Ab'Imana yaboneye imani yo kuza kuba muri bibirori. Wao ambao Mwenyezi Mungu amejalia siku nzuri ya kuja ku. Ababyeyi b'abagabo, hao kina baba, ababyeyi b'abagore, iwe kina mama, urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa, jumla wa wavulana wasichana, abaririmbyi bose mu buryo bwose, waimbaji wa kila namna, abantu b'itorero rya EPCA no Mihango, watu wa kanisa la EPCA hapa Mihango. Mwese turavuze ngo murakaze, nyote tumesema ni karibu, kandi tubahaye ikaze na ni karibu tena muri uyu mwanya kwa muda huu. Imana ibagirire neza, Mwenyezi Mungu afanye kandi bahe ibyishimo na wape furaha, kandi bahe no kunezerwa, na wape kufurahi. Nimuze mwicare mugubwe neza, njoni muketi mujisi. Tukiri aho ngaho Mihango, tunapokuwa hapa Mihango dufite itorero duturanye, tunalo kanisa jirani, itorero rya Lilize, kanisa la Lilize. Twababonye, tumewaona ababyeyi b'abagabo, akina baba n'ababyeyi b'abagore, akina mama, urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa, wavulana kwa wasichana, twababonye, tumewaona kandi ni benshi na ni wengi tele. Bavandimwe, ndugu wapendwa, turavuze ngo murakaze, tumesema ni karibu uyu mwanya w'ibi birori, kwa wakati huu wa harusi. Imana yo mu ijuru, Mwenyezi Mungu anaishi mbinguni, Imana yo mu ijuru, Mungu mwenye anaishi mbinguni ibaheze umugisha, apate kuwabariki. Bwana asifiwe, amen. Nibaho umugisha, iwape baraka na baraka tena, kandi mwicare mugubwe neza muri icyo cyicaro, na muketi mpate kujihisi. Twese dusangiza Imana idusangizanye umunezero w'ubuntu. Mwenyezi Mungu basi tupate kuchangia kwenye furaha na baraka. Murakoze. Asante sana. Bwana asifiwe. Amen. Tukira aho ngaho, tunapokuwa hapo, reka twakire abungeri, tutakaribisha wachungaji bateranye kuri uyu munsi wa none, ambayo wameshiriki siku ya leo. Abo nibo bahagarariye iki gikorwa, wao ndio wasimamizi wa mradi huu. Kuri ubwo rero abungeri bose, kwa hivyo wachungaji kwa ujumla bateranye kuri uyu munsi, ambayo wameshiriki siku ya leo, reka bo tubasaba bari hano bose bahaguruke, wacha tuwasihi basi wapate kuinuka. Abungeri bose, wachungaji wote walipo hapa, abungeri bose bahaguruke, wachungaji kwa ujumla, amashimeshi cyane, makofi mazuri sana kwa abungeri. Hawa ni wachungaji muri ibi birori. Mnapoona sherehe hii basi bafite umwanya munini, wanayo ukingi mkubwa. Abo nibo baza basezeranya, wao ndio wanaunganisha ndoa, abo nibo baza batangana umugisha, wao ndio wanapeana baraka mu bintu byose, kwa kila jambo. Bungeri mwese mwateranye hano, wachungaji ni wote ambao wameshiriki kuba hano, kuanzia kwa wachungaji hapa baturuse hirya no hino, na wengineo ambao wametoka mahali. Turavuze ngo Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Tumesema Mwenyezi Mungu aliye mbinguni, imwicare ni mu cyicaro cyawe, keti hapo ni mahali kwenu. Bwana asifiwe. Ese ko kutigiriza niki? Mbona hamjui? Ariko se bamwe basangwa niki kitomutigiriza? Hata nani pia. Bwana asifiwe. Aho, mukomeze mugere gutyo. Basi simuendelee kufanya hivyo. Tugiye kwakira rero, tunataka kukaribisha abashitsi, wageni
reka nibo tubanza ndio tutatangulia nao abaje baduhekeye hao ambao wametuletea familia ya kwa Mugunga, familia ya Mugunga hamwe n'itorero nyine uyu mwana mukobwa avuyemo, pamoja na mahali bibi harusi anashiriki, aho yahagurukiye, mahali amesimamia, ndio bari kumwe n'iyo familia. wao ndio wako na hiyo familia, familia ya kwa Mugunga, familia ya Mugunga. abo nibo baje baduhekeye, nyinyi ndio mmetuletea bibi harusi, kandi ni ukuri byabaye neza na imekuwa vyema. Bashitse kare, wamefika, wametangulia, ubaha amasaha, wakati muda bigenda neza, basi mambo yakafanyika shwari. Reka tubasaba aho bari bahaguruke tuba. Haleluya, abashimeje cyane. Bwana asifiwe. Ndagira ngo ko turababona abandi bo baje baduhekeye iyi munsi, wao wametuletea bibi harusi, kandi abandi bo bafite umugeni, abandi na bibi harusi. Imana yo mwijuru ishimwe, Mungu atukuzwe, kandi Imana yo mwijuru ihimbaze, na Mungu asifiwe. Si abantu baza bakora bebi, si kila mtu ambaye anafanya mambo haya. Ubu ni ubushake bw'Imana, hii ni makusudi ya Mwenyezi Mungu. Mu gihe cyose byateguzwaga, wakati yote yalikuwa yakiandaliwa, tumokaza kureba kwa abana n'abantu nibo babikoze. Msidhani kuwa watoto wa binadamu ndio wamefanya haya, izabikora Imana, wala ni Mwenyezi Mungu ambaye anafanya haya. Kurugo rero tuletea bibi harusi, bazanye umugeni, nyinyi ambao mmeleta bibi harusi, turabishimiye, ni furaha kwetu tele. twebwe abasangwa, sisi wenyeji, hamwe na familia ya Barundi nubwo tutarabageraho, pamoja na familia ya Warundi, twese turabishimiye, yani tumewafurahia kandi tunejejwe kuko Imana yabafashije, na ni furaha tele na Mwenyezi Mungu amewasaidia, amasezerano yose akagenda neza, kila ahadi basi ikapata kutimia, habendo mu mihanda aho baciye byagenze neza, hata mahali kwa barabara umepitia basi mambo ni shwari, abashoreye neza. Mwenyezi Mungu anaongoza na kuwafikisha mahali hapa. Mungu aliye mbinguni awabariki, basi Mwenyezi Mungu azidi kuwatendea hasi bururuke muri keti na mapate kutesa bakiriye neza. Bwana asifiwe. Haleluya. Reka twakire umuryango, wacha tukaribisha familia wachuje ubukwe ambayo imeandaa harusi hii, familia ya Barundi, familia ya Warundi. Iyo batacha kuja muri iki gikorwa, kama hawangefanya hivi, twese na twese ibi birori ntitwobibaye, basi sote hatungehudhuria harusi hii. Ariko nibaduhagurukiye, wala nimuinuke, Barundi mtabaki kuinuka. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa tunawaona abandi bo basanga, hawa ni wenyeji basi, biravuga ngo umugeni asanga niwe mukwe. Inasema basi kuwa huyo mgeni anakuta basi huyo ndio mwenyeji. Namwe shuti bavandimwe, nanyi ndugu wapendwa, iyi familia hii mwachuje ubukwe, ninyi ndio kuandaa, mwaricaye muratekereza, kaketi na kufikiria, muraganira mukora hirya no hino, basi mkaongea kando na kando, kugira ngo ibirori by'umwana wanyu bigende neza. Ili harusi ya mtoto wenu basi hamwe n'Imana si mwebwe, pamoja na Mungu basi ndiye amewasaidia. Bwana asifiwe. Hamwe n'Imana si mwebwe, pamoja na Mungu basi nayo ibunga umukono, na Mwenyezi Mungu akawasaidia, sababu mnaona mambo yanafanyika. Imana ibagirire neza, Mwenyezi Mungu afanyie vizuri. Turabakiriye, karibu. Imana ibagirire neza kandi Imana ibafashe. Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Tugiye rero mu abashitsi wageni. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Wowe mwanya tugezeho rero. Huyo ndio mgamba tunawadea. Reka dusabe, wacha tuombe. Abambariye ubukwe n'umugeni ni bahaguruke, waliovalia bibi harusi bwana. Aba watu hawa muze mubashimira, basi kuwa mkiwasifu wala mkiwashukuru. Aba bantu kibaza baryama, watu hawa huwa hawalali kugira ngo bazomere uko bameze, ili wakuwe venye mnawaona, kugira ngo bameze neza. Kimuhabona ko bameze neza, naona wamerembeka. Ego ni mubakomera amashidu kandi si ukubarata ukundi,
wala si kuwasema namna nyingine. Kuwa venye mlivyo hivyo ndivyo inawabidi. Turabashimiye namwe. Basi tunawashukuru kuri iki gikorwa mwakoze, kwa kazi mlioifanya kugira ngo mwambarire umukwe n'umugeni, ili mpate kuvalia bibi harusi, kugira ngo muzoboneke neza imbere y'abantu, ili mkapate kuonekana vizuri mbele ndetse n'imbere y'Imana mube mubonetse neza, hata mbele ya Mungu. Turabashimiye kwa hivyo tunawashukuru. Imana ibahugisha, Mwenyezi Mungu azidi kandi Imana ibagirire neza. Asante. Imweke hasi. Reka dusome ba protokolo bawe. Wacha tukasi bestumana na metro. Reka baduhagurukire. Wacha wainuke. Nibaduhagurukire. Wacha wainuke. Abangaba hawa basi aba bantu bombi, watu hawa wawili ni baza bakora kwiyo bwabaka, wanafanya kila iwezekanavyo, kandi ni mubakomera amashi. Turabashimiye. Haleluya. Tunawashukuru. Kandi dushimye n'Imana. Tukishukuru Mwenyezi Mungu kuba mubabaye iruhande, kuwa mmekuwa karibu nao, umukwe n'umugeni, yani bibi harusi bwana harusi, mukaboneka n'amaruko mumeze na kuonekana benye mlivyo. Turabashimiye, tunawashukuru, twongeye kubashimira mara tena tunawashukuru, tuvuga ngo Imana ibahe umugisha, haleluya, kandi Imana ibagirire neza, nimwicare. Amen. Haleluya. Tugiye rero tunataka kwakira umukwe n'umugeni, kukaribisha bibi harusi bwana harusi, harusi na bibi harusi. Nibaduhagurukiraho bari. Haleluya. 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 Kugira gutya twese haleluya. Fanya hivi sote. Aho ngaho asante wanaotoka kupiga iki gitondo, asubuhi hii ni gitondo cy'umugisha, ni asubuhi yenye baraka. Bwana asifiwe. Haleluya. Aba bana bacu, watoto wetu, Imana ibahe umugisha, Mwenyezi Mungu awabariki, kandi Imana ibagirire neza, Mwenyezi Mungu awatendee vyema. Ntako batagize, wamefanya kila iwezekanavyo, basenze Imana, wakaomba Mungu uburyo ubwo aribwo bwose, kwa namna yoyote, kandi turabaruzi turanabazi, tunawaona na tunawafahamu. Imana yo mu ijuru nayo irabumva, Mwenyezi Mungu aliye mbinguni basi kugira ngo izabasohoreze kuri iki gikorwa, ili akapate kuwatimiza ahadi yao, izabasohoreze iki gikorwa. Haleluya. Kuwadia siku ya leo, ubu ni ubushake bw'Imana, kusudi ya Mwenyezi Mungu. Hari abaza babijamo, kuna hao ambao wanaweza akaingie bamwe bikabura uca bakora ibirori, wengine basi yanasimama na mahali ambapo wamefika kikomo, abandi bikabura bageze ibirori babigejeje hagati, na wengine basi yanakatana kama mambo yako karibu kutamatika. Ariko turashima Imana, wala tunamtukuza Mwenyezi Mungu, turashima Imana, tunashukuru Mungu kubona aba basore bacu, kuona wavulana wetu, umukwe n'umugeni, bibi harusi bwana harusi. Bwana asifiwe. Haleluya. Umukwe n'umugeni, bwana harusi na bibi harusi, bisura Kristo n'itorero ry'Imana, ambayo inaonyeshana Kristo na Mungu. Nicho gituma gukora ubukwe, ndio sababu kuunga ndoa ama kufunga ndoa, nicho gituma gukora ubukwe, ndio sababu kufanya harusi atari ibintu byo gufata biregarego, sio jambo ya kushikilia venye unataka. Abantu bahagaze mu mwanya w'itorero na Kristo, watu ambao wamesimama kwa niaba ya kanisa na Kristo, sicho byerekana, si ndio? Basi namaanisha sicho bivuga, vivyo ndivyo namaanisha. Bwana asifiwe. Haleluya. Ibyo bintu birakomeye, mambo hayo sio mambo ya kawaida, kandi uko mukuri muze mujitondera birakomeye, na hiyo ni ukweli. Nshuti bavandimwe basore bacu, ndugu wapendwa, tubahaye ikaze, ni karibu, turanabishimiye na ni furaha tena, turanezerewe na tunayo furaha. Aba bose bara umati wa watu mnaowaona ni mwebwe mwabateranije, ni nyinyi ambao mmewafanya wapate kuhudhuria kuri ibi birori byanyu, kwa sababu ya sherehe yenu. Kandi gituma abantu banezerewe, kilichosababisha birori nuko Imana yabafashije namwe mugasohora kuri uyu mwaka, ni kwa sababu Mwenyezi Mungu amewasaidia hadi. Imana ibagirire neza. Haleluya. Kandi Imana ibafashe. Haleluya. Kandi Imana ibahugishe. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Nimubakomera amashyi mazuri kwa niaba yao. Amashyi mazuri tena. Nicare mu byicaro byanyu, uketi mahali mlipo, Imana ibagirire neza, na Mwenyezi Mungu azidi kuwatendea jema. Bwana asifiwe. Haleluya. 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 Abandi bantu twakira sinzi niba hari abandi munsi gusa,
Sijui kama kuna wengine ambao tumewasahau. Ndagira ngo abantu benshi nabo abantu twakiriye nabo. Nikidhani kuwa watu ambao tumewakaribisha ni hao. Twakiriye na ba cameramen nabo bafite umurimo. Hao ambao wanafanya kazi hii tunawakaribisha. Nabo bazabahagarara bakaruha. Wao wanasimama na kuchoka. Bakaye bakora ya murimo. Wanapofanya kazi hii mnaona namwe Imana bahubugisha. Nani pia tunawakaribisha. Kandi Imana bagirire neza. Mwenyezi Mungu azidi kuwatendea mema. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndatekereza ngo abantu bose nuko twabiyegereje. Watu wote basi mujihisi. Kandi ndagira ngo nta muntu wasigaye. Hakuna mtu ambaye baki basi. Hebu msimame pa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ndagira ngo murabona nabo fameze neza. Naona kuwa hapo very smart. Nibu mukomera mashina we. Mazuri sana. Kwa hai kafe nawe shoti kupata. Karibu ndugu mpendwa. Imani kuhubugisha. Mwenyezi Mungu azidi Kandi Imani kuhubugisha kabisa. kutendea mema basi. Kandi Imani gufasha. Pate. Sasa ni mwishari mu ruhuki. Keti. Bwana asifiwe. Haleluya. Nano ni kubwo kurangiza. Tunapata tutarumva baririmbyi baririmba. Ese kama hano kuki wasigaye. waimbaji. Harabandi Tugazike. Pastor Gustave na Sengimana. Nziza waturage muri musobanuro gushima nawe abantu bose bateraniye imbere yawe turasaba umwuka wawe w'Imana ngo ubomane nabo kumva no gutegera no kumenya bibe muri bo kubw'izina rya Kristo Yesu twagije imyuka yose mibi ya Satani bije kure n'ubwoko bw'Imana kandi byose bikoreke ngo ubushake bwawe tugushimye kuko bikora mu izina rya Kristo Yesu amen. Hano mu gitabo cy'indirimbo ya Salomo Wacha tusome maneno haya. Sura ya 2 Sura ni 2 umurongo wa 2 n'uwa 3. aya ya 2 basi. Bibiri ijambo ry'Imana iravuga gutya ngo kakarungu mu mahwa niko umukunzi wanje ameze mu bakobwa. Iverse ya 3 ikavuga ngo nk'umutampuhwa mu biti byo mu ishyamba niko umukunzi wanje ameze mu bahungu. Nicaye mu gicucu cye nezerewe cyane. Amen. Naho Ni hapo. naho Ni hapo. Amen. Bwana asifiwe. Atukuze Yesu. Noneho mu by'ukuri Kusema ukweli. Bwana asifiwe. Amen. Ngo kakarungu mu mahwa ngo niko umukunzi wanje ameze mu bakobwa. Kugira ngo umwana w'umukobwa ngo azagende kugira ngo azagere ku mukunzi we. Hariho imishinga myinshi y'imihanda nzovu ngo yatushaka kumubuza kugira ngo anataka kumudunga. aho nawe araza ngo amare gushika ngo amukubita amaso. Na yeye akaza wakati alipomlaki atereka kurya bamuvuze niko akasema basi vile wamesema nawe ararimba naye akaimba. Mwache fujo nawe basi. ararimba Naye akaimba. mbaje kuririmba aravuga ngo niko umutambuha mu biti byo kwisha. Akasema ni kama hiyo mti ambaye naishi Bari kumukunzi wanje ameze mu bahungu. Upendo wangu alipo basi kwa wavulana wote. Bwana asifiwe. Bombi bari ko basingirizanya. Watu walikuwa basi wakipeana ikiwa Bombi bari ko basingirizanya. walikuwa wakisoma Abana w'umukobwa aravuga ngo huyo msichana basi akasema uriya mukobwa w'umushiramu ni yule msichana ambaye ni mshulami. aravuga ngo ukuri nageze munsi y'igicucu cy'icyo. Akasema kwa kweli nimefika chini ya kivuli cha hiyo mti. ngo numva niruhukiye aho hantu. Nikaona basi Turirimbire. Haleluya. Waimbaji waimbe. Reka kumva baririmbyi. Wacha tusikize waimbaji. Beteri ni tuwezi ndirimbo. Beteri mtatupea nyimbo. Elshadai ni ndirimbo. Shaddai mtatupea Naho nyimbo. ni mubakoke vuba. Ukiharakisha kwa Kandi Imana ibahumugisha. na Mungu azidi kuwabariki. Hallelujah. Hallelujah.
watubereye maso turakomeye turashikane ntidutsindwa uwo Yesu watubereye maso turakomeye turashikane ntidutsindwa uwo Yesu watubereye maso imbaraga z'Imana imbaraga twarazibonye imbaraga z'Imana imbaraga twarazibonye imbaraga z'Imana imbaraga twarazibonye.
ariko bavuze kuko hariho ministeri ya living kuna ministry ya living. nabo nibaza baririmbira Imana sitwe baririmbira Living word mkuje mwimbie Mwenyezi Mungu kwa maana Ni babangu sio siku. sisi mnaimbia. nibaza baririmbi
hari ikibazo ngiye kubaza bahano. Kuna swali unataka kuswali wa hapa? Ese ubu nibwo bwa bukwe bwa Kimararugo? Je, hii ndio harusi ya Kimararugo? Nagira ngo nibwo. Tukidhani kuwa ni hiyo harusi. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Ni Kimararugo na ese ni ndari? Kimararugo na Mutoni. Kimararugo na Mutoni. Nagira ngo twabitegereje iminsi myinshi. Ni muda mwingi tukisubiri harusi. Reka nongere vuga ngo Imana ishimwe. Wacha mara tena tuseme Mungu atukuzwe. Kandi uko ni ukuri Imana nishimwe. Na hiyo ni ukweli, Mwenyezi Mungu atukuzwe. Kandi utishimye kurwe, huyo ambayo atafurahi ni kivi yake. Ariko se hari utokwishima da? Nani ambayo hawezi kujazwa na furaha? Tugiye kuririmba rero. Tunataka kuimba. Tugiye kuririmba, turirimbira Imana yo mwijuru yadufashije tukagera kuri ubu bukwe twebwe twese. Tunataka kuimba na kushukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametusaidia tukafika muri iyo ndirimbo dukurira Imana ubwasi kubyo yakoze. Na kwa nyimbo hiyo basi ni kumtukuza Mwenyezi Mungu na kumwambia. Muri iyo ndirimbo abasangwa mwakira abashitsi. Wenyeji wa hapa basi kutapata kukaribisha wageni. Kandi turirimbi. Tutaimba. Nyuma yo kuririmba, baada ya kuimba, umwungeri nyine umushumba nawazo wahaye yikorakoranya kugira ngo aje guhaguruka. Mchungaji basi pia atakuwa kijiandaa. Uko mwatinze kuba muri hano. Nawezekana kuwa already mngekuwa mmefika hapa. Ukera mwatinze ni mubanguke vuba. Ukiharakisha basi. N'abandi bose twakiriye abantu bose. Tuweza hiyo namba. Hallelujah. 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 Oh
sauti kwa sababu tutacheza na yeye siku ile. Ashimwe Yesu ubutware bwawe mwami Yesu. Mbaraga zawe zirakomeye mwami Imana. Ubutware bwawe buratangaje. N'abantu bagira gahunda cyose bityo tuzamurira Imana icyubahiro. Twese duhimbaza Imana kuko Yesu ari umwami niwe uzi ukora kwiyegera bimeze gutya. None tuzamurira Imana icyubahiro. Tuzamure twese duhimbaza Imana. None ubukwe ni ubukwe kandi ukwishima ukwitara nibyo bikoze ubukwe. Amen. Nibyo bikoze ubukwe nicyo bizagitandukanya ubukwe n'ibindi mihango yose. Tuzamurira Imana icyubahiro twese duhimbaza Imana kuko Yesu ari umwami. Amen. Noneho
yagira ngo maririmbye ikubakiwa. Asante kwa Mwenyezi Mungu kwa kuwa ametengea Moses. Umugeni twarahuye n'iposho, Bibi harusi wamekutana, arambwira ngo hari ahantu ahashaka igitaramo, akasema kuna mahali anatafuta yeye wazinjira ubukwe ngo ameze neza. ili akapata kuingia harusi akiwa shwari. Iryo jambo ryaraneje nzoza kurikubwira mu wawe. Neno hilo atakuja kukwambia kwa mama lako. Jina la Yesu livume mbele na nyuma. Atukuzwe Yesu. Haleluya. Mumpera make cyane umuyobozi. Makofi mazuri sana kwa msimamizi. Dushimye Imana muri iki gitondo cy'uyu munsi wa none. Tunamtukuza Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo Kuko ituone umwanya mwiza. kwa sababu ametujalia nafasi njema. Izo kuri iki gitondo cyiza. Kwa kweli ni furaha Kubona tugeze kuri uyu munsi. kwa kuwadia mahali hapa. Twabisabye Imana kenshi cyane. Tumeomba Mwenyezi Mungu kwa siku. Rero umwanya uduhaye. Sasa Mwenyezi Mungu amefanya. Tugomba gushima Imana. Ni heri tumpe Imuhipera amashyi menshi. makofi mazuri kwake. Ubundi nongeye kubiyegereza mwese. Mara tena nawakaribisha kwa Izo mama. kuri amasaha twahanye n'abafite ubukwe. Ambayo Ko ndabona abayobozi baratambuka cyane, hasigaye iminiti 45 ikamagomba kuko dakika 40. kandi iyo mutambukije gahunda nazo si byiza, Chewa mepitisha ratiba ariko tugerageza kuvuga ngo twihute iyo gahunda tuyikora. wala tutaharakisha. Twegereje bacumba bose, Viongozi kwa ujumla tunawakaribisha. twongeye kubona bishop, Tumemwona askofu. izo kuri turakwegereje. Askofu tunakaribisha. Imana mu ijuru guheza umugisha. Mwenyezi Mungu azidi kubariki. Wabanye natwe muri uyu mwanya, Kuwa nasi mahali hapa n'abashumba bose bateranye natwe uyu munsi. na viongozi wengine. Imana yo mu ijuru ibaheza umugisha. Basi Mwenyezi Mungu azidi kubariki. Twegereje n'abanyagihugu nimba hari abateranye natwe, Na wenye nchi hapa basi kama mmeshiriki nasi kuko mwene data Moise kwa sababu Moses ni inshuti y'abanyagihugu benshi cyane. ni rafiki ya wenye nchi. Nimba hari abahari Kama pia wao nabo wako, kubiyegereza, nanyi tunawakaribisha. Imana yo mu ijuru baduheza umugisha. Mwenyezi Mungu azidi kubariki. Tugiye kuvuga amagambo makeya hano, Ni maneno machache twamutura umwanya wo tunataka gusezeranya abana bacu. ili tufike kiwango cha kukaribisha watoto. Tugiye kuvuga kubaha, Tunataka kusema kutii no gukunda, kupenda, kubaha kutii no gukunda. na kupenda. Nayo magambo abiri gusa tuvuga kanya gatoya. Ni maneno hayo mawili ambayo tutazungumza. Hariho gukunda, Kuna kupenda hariho no kubaha, na kuna kutii. kandi ivyo nivyo binaniranye muri iki gihe dufite. Ndiyo mambo mawili ambayo yalishindikana. Kandi muri urugendo dufite ko kuja mu ijuru, Kwa safari ambayo tunayo ni kweli. navyo bigoye cyane. Hayo ndio mambo Abantu mazito. kunanirwa kubaha, Watu wanashindwa na kandi kutii. bakananirwa no gukunda. Wanasema wanashindwa na kupenda. Bwana asifiwe sana. Tukuzwe Yesu. Haleluya. Haleluya. Tugiye kuvuga abagore bakunze, Tutasema wanawake ambao kuvuga wamependa. abagabo bakunze, Tutasema wame ambao tugiye wamependa. kuvuga n'abagore bubaha. Mara tena tutasema wake ambayo wanatii. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Atukuzwe. Reka dusome ijambo ry'Imana Tusome hano. neno la Mungu mara moja. Dusome Petero wa mbere Petro wa kwanza 3 no kuri 4. 3:4. 3 no kuri 4. 3:4 kitabu cha Petro wa kwanza. Bibiliya iravuze ngo ahubwo umurimbo wanyu ube uw'imbere mu mitima, ni umurimbo udasa, umurimbo
ahubwo ube uw'imbere wishwe mu mutima, umurimbo utangirika w'umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro, ari wowe igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Amen. Marko kuri 5. Abagore bera ba kera biringiraga Imana, niko birimbishaga bagandukira abagabo babo, nkuko Sara yumviraga Aburahamu akamwita umutware we. Namwe muri abana b'uwo, niba mukora neza ntimugire ubwoba ubahamura. Amen. Amen. Urakoze Imana yo mwijuru guheza umugisha. Mwenyezi Mungu akubariki. Biblia ivuze hejuru y'abagore bubahaga. Biblia imesema juu ya wanawake ambao walikuwa wakitii. Aho niho tuvuga mbere kuko abagore bubahaga kera. Hapo ndipo tutasema kuwa wanawake walikuwa wakitii. Abagore ba kera na bubu, wanawake wa tangu awali, itandukaniro rihari ry'ubu. Tutasema tofauti ya wanawake wa kitambo na wanawake wa siku hizi. Biblia ivuze ngo abagore ba kera, Biblia imesema kuwa wake wa tangu awali wa kitambo bagiraga ubugwaneza cyane, walikuwa na uwema kandi bagiraga amahoro, walikuwa na amani. Ariko abagore b'ubu ngubu, wale wa siku hizi, nta mahoro bakigira, hakuna amani ndani mwao. Umugusangimo zabo zaragowe, unakuta kwamba malao umugusangimo zabo zarananiranye, unakuta bama zabo basi zibafanya n'ubugwaneza, unakuta basi hakuna ubuzima. Biblia tugiye abagore ba kera, Biblia inasema wanawake wakivuza hejuru ya Sara, imesema juu ya Sara umugore tugomba kwigiraho. Sara ni mwanamke ambaye ni umugore wa kera, ni huyu wa kitambo. Biblia ngo yubahaga umugabo wiwe, inasema kwa alikuwa kitii na yubahaga n'Imana yo mwijuru. Huyu alikuwa kitii Mwenyezi Mungu wa mbinguni. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Atukuzwe Yesu. Abona abagore bakira tuvuga. Hao ni wanawake wa tangu ya awali. Ariko abagore b'umuntu, wala wanawake wa siku za hizi, zinatuma impamvu kwa sababu hata shida ingabo z'ubu zinaniranye, baba za siku hizi muri mukwicara mutandukana na keti basi mkiachana, mwamara no kwezi mgatandukana, ngawaje hata mmemaliza ngo twageze mu kizungu kuwa hata tumefika wali bamunaniranye ngo mugutandukana. Nasema kuwa kiwa mmeshindikana, ariko tuko birivuze si hivyo. Basi Biblia inasema yavuze ngo abagore ba kera barubahaga. Biblia inasema kuwa wanawake kandi bakubaha abagabo babo, pia walikuwa wakiwatii wame zao. Biblia ivuze hejuru ya Sara, Biblia inasema juu ya Sara yavuze ngo Sara ntabwo yagaza kubwira umugabo wiwe irindi zina. Inasema kuwa Sara hakuwa yavuga yuko ari umutware wiwe, alikuwa anaitwa mmewe. Ariko ubu ngubu wala wasiku hizi ari kubabwira utundi tuzina, kuna utwo tumadina twingi, twasana utwo kubashekerera, kama ni tujina twa kuwa sifu, twasana utwo kuvuga ngo bubaka umwanya mutoya, ikama tumadina twa kudenga, ariko bagata izina umutware wala mfalme ama mme wangu. Ariko Sara alikuwa yita umugabo wiwe. Hivyo basi ndivyo Sara alikuwa akimwita mmewe. Biblia yavuze ngo abagore bagomba kubaha. Biblia inasema kuwa wanawake inawabidi kuwatii wame zao. Bagomba kubaha, inawabidi kutii wame zao na wabakunda, ili wame zao basi na kupenda wana wao. Uko niko Biblia tugiye. Hivyo basi ndivyo Biblia imesema. Ikavuga ngo umugabo nawe, nasema mume ugomba gukunda umugore wawe, ili kupenda mke wako kuko Kristo kama vile Kristo yakunze itorero alivyolipenda kanisa. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Uko niko Biblia ivuga. Hivyo ndivyo Biblia inasema. Kandi tugomba kugenda inyuma y'ikinyuma ya Biblia yacu. Hata sio vyema kutembea kinyume, tugomba kugenda kinyume na Biblia. Sio vyema kutembea ijambo ry'Imana rizarihira. Neno la Mungu tugomba gukurikiza inzira. Linasema kuwa Biblia itwigisha kandi dukora. Hivyo Biblia inatuambia basi tugomba gukunda umugore wiwe. Biblia inasema kuwa haba muhorane, ikiwa kwenye haba mubukene, ikiwa kwenye umaskini, ugomba kumukunda, ni heri kumtii, kuko ari wowe wamuzanye, kwa sababu ni wewe umemleta, kuko ari wamuvarizi wao, kwa sababu umemtoa kwao ataravi wao, wakati alikuwa hajatoka kwao, wari unamuzi mugabo, hata kuna mfahamu, wari umukundaga, hata kuna mpenda. Ariko uyu munsi wa none, kwa leo Biblia yatubwiye, Biblia inasema ngo umugabo agomba gukunda umugore, ni heri kumpenda mkeo, ndetse ikavuga ngo niwe mutwe. Hata anasema kuwa mume basi niwe mutwe wiwe, ndio kichwa chake. Uko iko Biblia itubwiye. Hivyo basi ndivyo Biblia inasema. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Uyu munsi tugiye gusezeranya abana bacu. Siku ya leo ambayo tunataka kuunganisha watoto wetu, niyo jambo tugiye kuvuga. Hiyo ndio neno ambalo tutakalulisema. Soma wa Efeso. Soma kitabu cha Efeso.
gatanu no kuri 22 gatanu kuri 22. Bagore mugandukira abagabo banyu kuko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, kuko Kristo ari umutwe w'itorero ari naryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Amen. Amen. Haleluya. Bibiliya ivuze hejuru y'umugore. Bibiliya imesema tu uko agomba kugandukira umugabo wiwe, namna ambayo inambidi kutii mumewe. Tugiye gusezanya abana bacu. Kwa leo tunataka kuunganisha ndoa zetu. Kandi Bibiliya ntihayivuga uko tugiye gusezanya none gusa. Hata Bibiliya isemi huyu ambaye tutakayo, ariko Bibiliya itugiye hejuru y'abagore bose. Bibiliya inasema juu ya yavuze ko abagore mugandukira abagabo babo. Inasema wanawake mwatii wa Mungu. Kristo nawe kama vile Kristo, kuko Kristo nawe akunda itorero rye, kama vile Kristo anavyolipenda kanisa lake. Bwana asifiwe sana. Tukuzwe Yesu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Itorero, kanisa, itorero, kanisa, itorero, kanisa izarigandukira Kristo kama vile ninavyomtii Kristo. Itorero izarigandukira Kristo, kanisa huwa linatii kandi likamwubaha cyane, pia ninamtii mno, likamwubaha cyane, ninamtii zaidi. Biblia nikuvuze, pia nimesema yavuze ngo bagore mugandukira abagabo banyu. Nimesema enyi wanawake itorero ligandukira Kristo, kama vile kanisa linavyomgandukira Kristo, kama vile wewe unabagana abagore bizeye. Hao ni wanawake abagore bubaha Imana, hao ni wanawake abagore bahaza umurongo wo kubaha, hao ndio wanawake ambao Biblia ivuze none, hao ndio Biblia imesema. Hepfo akavuga hejuru y'umugabo, chini panasema juu ya mume. Iravuga ngo namwe bagabo, inasema nanyi wame ngo mukunde abagore ba, penda wake zenu kuko Kristo kama vile Kristo yakunze itorero alivyolipenda kandi ngo akajitangira hata akajitoa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Biblia ivuze hejuru y'umugabo, Biblia imesema juu ya mume. Iravuze ngo wa mugabo we, ewe mume, hatuvugamo gusa none, hatusemi hawa peke yao. Iravuze ngo kunde umugore wawe, imesema penda kuko Kristo yakunze itorero kama vile Kristo alivyolipenda kanisa ukajitangira, basi akapata kujitoa. Ugomba gukunda umugore wawe, hivyo ndivyo nawe unapata kupenda mkeo, ngo mubane karama, ili mpate kuishi milele. Ikatubwira ngo Biblia inasema pia ngo bizotuma umugabo n'umugore, itasababisha kuwa mume mke kubera gukunda, kwa sababu ya upendo, kubera kubaha, kwa sababu ya kutii. Bazofika abavyeyi wataacha wazazi ngo bibane karama, wapate kuishi milele. Nabo bombi gusa bazoba, ni wao wawili ambao wataishi bazoba, nabo bombi gusa wao ndio wataishi. Bazofika abavyeyi babo wataacha kandi ntawuza ngo umuvyeyi hakuna, ariko muri uwo mwanya ngo bakene kugera baba kwa muda wao wanapokuwa bazaba barahuzwa bo, kwa kuwa watakuwa wameukimana mbele wahuzi, kwa kuwa Mwenyezi Mungu atakuwa wafika bagende bibane karama, wao ndio watawaacha wazazi na kwenda kuishi milele. Uko niko bizogenda. Hivyo basi ndivyo bitakavyofanyika. Rero bitugiye umunsi wa none, Biblia inatuambia siku ya leo abana bacu tugiye gusezanya mu munsi wa none, watoto wetu ambao tunataka kuunganisha, ngo wa mukobwa we uri umukobwa none, kwa leo bado uko msichana. Twize menshi cyane turi kumwe nabo, ni mengi ambao wameiga, twavuze menshi, ni mengi ambao wameyasema kandi babazana ibibazo wakaswali maswali, twamaranye umwanya muremure cyane, ni muda mwingi ambao wanaishi. Ariko Biblia iravuze none, wala Biblia inasema gukunda umugabo wawe, penda mkeo, kuko mu mwanya waje kuba umugore, penda mume wako kwa sababu waje kuba umugabo, na yeye pia atakuwa ugomba kumubaha. Ni heri umutii, ukamubaha, ni heri kumutii kuko ari we mugabo wawe, kwa sababu ndio mume wako. Nawe wa muhungu, nawe mu mwanya uraba umugabo, kwa muda mwingine basi utakuwa mume, ugomba ukunda umugore wawe. Ni heri kumupenda kuko umuvanyije wawe, kwa sababu umemtoa kwao. Yari umukobwa alikuwa mustagiye kumugore, wala pale atakuwa ugomba kumukunda. Ni heri kumupenda muzobana, kwa sababu mtaishi na yeye karamata milele. Ijambo ry'Imana ribane natwe. Amen. Tusabe abavyeyi, wacha tusiye wazazi, abavyeyi babavyara ni batambuke, wazazi ambao kwa utapita mbele. Abana abavyeyi, muhungu abavyeyi, hawa ni wazazi wa kijana na hawa ni wazazi wa msichana. Na waheze mikrofoni, mutawakabidi kipaza sauti. Takandi kantu kwa kuwa kuna jambo basikiranyemwo ambalo niba bararangiza uko bwabo
kama wametamatisha Ukagenda neza. desturi. turabanza ise umuhungu niwe utubwira Tutaanza na mzazi wake. atubwiye nimba bararangije twararangije twarakiranitse neza sinzi nabo wenda baraza kubihamya ariko twarakiranitse neza. arakoze heza madamu. Asante. Ndabizi neza yuko twabirangije. Mambo ni shwari. Basi wametemesha. Neza pastor hangaha hamye. Mchungaji. Twarakiranutse turasaba kumusezeranya. Wamesema heza nyina w'umwana. arakoze ni muramukanye. Tasalimiana. Reka dusabe tuzanire tuzane umugeni bazane n'umuhungu wangu. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Bariya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Arakoze kuko bamaze kubashita ahangaha. Asante kwa kuwa wamewadia hapa. Reka dusabe ababyeyi bahore baramukanye. Wacha tuwasihi wazazi wapate arakoze nimwisubireyo. Asante, tapata kurudi. Reka dusabe pare na mare. Best man metron tapata kusalimiana. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Reka dusabe Kimara ngo atambuke intambwe zibiri. Moses atapiga hatua mbili. Okay. Motoni utapita mbele. Reka dusabe Kimara ngo atera intambwe ni wowe waruzanye uruguru rwo kuza gushaka umukobwa. Moses utapiga hatua kwa sababu wewe ndiye umeleta. Reka tumusabe kandi atambuke iyi intambwe. Piga hatua nyingine Moise. Reka tumusabe kandi atere intambwe mwebere kuko mutaragomba guhagarara. Basi piga hatua nyingine upate kumkaribia. Rero tugeze mu mwanya wo kubangwa mutwereke ntitumuzi. Hii ndio muda ya kutuambia uhate indwara yo guhinduranya. Basi siku hizi kuna hiyo ugonjwa ariko nukuwa mu Kimararungu ni umuzi wenyine. Wala Kimararungu mwenyewe ndiye anamjua. Indwara twarazibonye izo ndwara zabaye muri Kongo. Hizo magonjwa zimefanyika nchi ya Kongo. Au kumukobwa ntabari bakuzanira mahali unachumbia msichana basi ariko reka niwe tubwira kuko ari we. Yeye ndiye atatuambia kuwa ni yeye. Reka rero amutwereke kuko ari we. Wacha atuonyeshe kuwa avanyeho buhoro buhoro. Arakoze muheze mikrofoni atubwire nimba ari we. Asante, mtamkabidhi kipaza sauti wenyine ili apate kushuhudia kuwa ni yeye wala sio yeye. Yeye kabisa. Arakoze cyane. Nimesema ni yeye kwa kweli. Avuze yuko ari we ni muramukanye. Kusalimiana.
Akoze. Asante sana. Atubwiye kuko ari we kabisa. Ametuambia kuna Ndahiro. anataka kukula kiapo. Yawe. Ahangaha imbere y'itorero n'imbere y'Imana. Wanataka kula kiapo mbele ya kongamano kuko bazobana karamata. Kwa kuwa wataishi milele. Tolera kukumve Kimararongo ni ubanza. Moise ndiye atatangulia. Jewe Kimararongo Moise nagutoranyije wowe Mutoni Isabella abakobwa bose bo mu isi nkuko tubisabwa n'ijambo ry'Imana kuba umugore wanjye w'isezerano. Nzagukunda, nzagukundira umuryango, nzakwitaho, nzakwihanganira mu byiza no mu bibi, mu bukire no mu bukene, nta kizantandukanya nawe icyo ari cyo cyose usibye urupfu. Birahiye imbere y'Imana n'imbere y'abahamya bayo ariryo torero ryayo, imbere yawe bwite ubyiyumvira, Imana izabifashemo. Wacha tumusikize Mutoni. Jewe Mutoni wase Isabella nagutoranyije wowe Kimararongo Moise mu bahungu bose bo mu isi. Yego. Nk'uko tubisabwe n'ijambo ry'Imana kuba umugabo wanjye w'isezerano. Nzakwitaho, nzagukunda, nzagukundira umuryango, nzakwihanganira mu byiza no mu bibi, mu bukire no mu bukene, nta kizantandukanya nawe icyo ari cyo cyose usibye urupfu. Birahiriye imbere y'Imana n'imbere y'abahamya bayo ari ryo torero ryawe n'imbere yawe bwite ubyumvira. Mana uzabifashe. Mbele ampee pete. Uwiteka Mana ihoraho turagushimiye muri aya manywa y'uyu munsi wa none. Ushimiye ukomeje kutugirira neza Mana. Turakwereka izi mpeta z'ikimenyetso cy'urukundo aba bakundanye, uko zidafite aho zihuriye, ariko n'urukundo rwabo rizakomeza kubaho ibihe byose. Mana turagushimiye kuko uzabikora kandi ukazabashoboza mu rugenzi rwawe. Akoze. Reka twumve Kimararongo kwa mwambike urupeta rw'urukundo. Wacha Kimararongo Moise kuvalisha pete kandi aze kuririmba, nimba aririmba anajua kuimba, nimba asenga kama taomba, kwangu yerekana urukundo mukunda cyane ili apate kuonyeshana nimuheze mikrofoni upendo ambayo anavyopenda. Zamura ukuboko. Nambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo nagukunze kuko idafite aho itandukanira, niko je nawe tutazatandukana kereka urupfu maze bidufashe. Yego. Reka Mutoni nawe mwambike Mutoni urukundo nawe kuko iyo pete pia azi gusenga umwana w'umugumba cyane. Reka twumve toto mugumba najua ibyo nasengeye bigezweho. Yego. Nzagukunda, nzakubaha, nzakubahisha, nzagukundira umuryango. Mana uzabifasha. Arakoze cyane. Asante sana Mutoni. Arakoze cyane. Imana yo mu ijuru yohereze umugisha. Reka dusabe abashumbari bahawe baze bagera hano bazane Watungaji basi barafiteho amaboko. Mana
wo kwizerwa. Aba bana tubazanye imbere yawe kuko babihamije imbere y'abahamya bangana batya, barinze ubusore bwabo babayeho kwizerwa imbere yawe, bageze ubwo berekana ibirori byabo imbere y'abahamya bangana batya. Mana tubasabiye umugisha wose uva i Siyoni turawinginze muri uru rugo uzarubemo, uzabaha itunga kuko uri umwami w'amahoro begereye, kuko uri umwami w'amahoro batakojeje isoni, nawe ari kuzababera kwizerwa iteka. Urakoze Mana, ni mu izina ryawe Kristo mwami wacu, amen. Reka bifatishe amafoto bose bari kumwe n'abashumba. Sawa, warakoze. Asante sana. Washumba ni mwasuhuze. Wachungaji mkiwasalamia. Kitabu. Mwandishi atapita mbele na kuleta kitabu. Manawa tuzahuwe na tutuzawa ukopi shimuriwe na tutuzawa ukopi shimuriwe tutuzawa ukopi tugiye kubasabira kuko baraba muhungu n'umukobwa. Anataka kuombea kwa sababu alikuwa msichana mvulana. Jewe Revera Mugema Andre, ubushobozi nahawe n'Imana n'umwana n'umwuka wera, n'ubushobozi nahawe n'itorero ryacu rya EPCA. Imana yahujije ntacyo kizagitandukanye. Data turagushimye, data tuguhaye icyubahiro kubera uyu munsi wa none. Ugeze neza kukubanye natwe muri ubu bukwe. Mana yacu dusabiye aba bana kuko uyu munsi hariho umuhungu n'umukobwa ariko bakaba babaye umugabo n'umugore. Tukaba dushimye kuko ari wowe wabahujije, kuko ari umuteguro wawe. Ugeze neza mwa Imana yacu, ubaye nabo kugeza iteka ryose, ubakira urugo rwiza n'imbaraga zawe zibazunguruke. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo wacu, amen. Certificate yabo wanataka kuwapea certificate yao. Abashumba ni batambuke, wachungaji tapita mbele. Zimana ibikombe kugira ngo tugirire neza. Rakoze Imana yo mu ijuru heza umugisha. Asante Mwenyezi Mungu wa mbinguni azidi kuwabariki. Reka tusabe umuyobozi wa gahunda natambuke. Wacha tumsihi basi msimamizi amashuri ili apate kusimama. Reka tumuhe amashyi menshi cyane, dufite amashyi menshi cyane. Makofi mazuri sana. Ndagira ngo Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Ndagira ngo tuguwe neza. Nikidhani kuwa tunayo furaha
ibyishimo, furaha. Amen. Haleluya. Ibyishimo, furaha twishimira ubu bukwe ambayo basi tunafurahia harusi hii, tukanezererwa n'Imana yabusohoje, na tunafurahia Mwenyezi Mungu ambayo ametimiza ahadi. Si ukubyina gusa, sio kucheza pekee, si ukuririmba gusa, sio kuimba, ariko bikwiriye kugaragazwa n'imirimo. Wala ni heri kuonyesha. Tugiye gutanga amaturo, tunataka kutoa sadaka. Noneho niba twaririmbye, niba tunanezerewe twishimira ubu bukwe, kama basi tumeimba na kufurahi, noneho mutange kana amaturo, mutatoa sadaka. Ese siko Shima, shima, barakoze abavuye kuririmba, Imana nibaha umugisha. Wao ambao wanagiftiza kanisa Kandi baze hano, baze hano. nyote mtakuja hapa, mpite mbele, mjitange mbele. Abafite izo mpano z'itorero nibaze bose bahagarara. Tuingie kipindi cha pili basi cha kupeana zawadi. Reka dutangize n'impano y'abamama, abavyeyi. Basi tutaanza na zawadi ya wa Ngaho nibatanga impano yabo. Mukianza basi mara moja kwa kupeana zawadi. Haleluya. 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 Wacha basi mtaka wasome neno kwa sababu hatapona muda. Kwa sababu wao ndio wameanza. Hawajui hao ambao soma mirongo ibiri n'umunani yo kuri 12. Uwiteka azagukingurira ijuru ububiko bwe bwiza, ngo aje akuvubira imvura mu bihe byayo, ahe umugisha imirimo ikuva mu maboko yose, uzaguriza amahanga menshi maze ntuzayaguzaho. Amen. Murakoze. Dushimira Imana uko Imana yatugiriye neza ko umunsi abana nabo cyane
kuba twateranye ubundi dushimira Imana kuko iduteranije namwe ntawo kugira uwundi kandi uyu munsi abantu bose baranezerewe uko twese uwo boheza umwanya ngo avuge yavuga byinshi ariko turabihe dushimira Imana ko tugeze kuri uyu munsi ubukwe bwa Kimararungu. Asante kwa kuwa wamefika siku nzuri ya harusi ya Kimararungu. Unabona twawutegereje kera Ni siku nyingi wakisubiri, nubwo badashaje ngawaje si wakongwe ariko abavyeyi gabo twebwe tuzatushakaga uko bangana kose ngo bubake, wala wazazi wakitaka kuwa kila mtu ajenge boma. ariko Imana yabarinze. Asante Mwenyezi Mungu amewalinda uko bavuze nyine kugira ngo bagere kuri uno munsi na umwanya muremure hakiri ibintu byinshi ili wapate kuanzia siku ya leo. Basi ni changarani na shida ambayo wamekutana nayo, kandi ibintu byinshi biri mu kugenda bifa, mambo mengi huwa yanaenda yakikufa, ntawo bibwira uwundi, hakuna mtu awezaje kuambia mwenzie. hari igihe biri mu gufira ku bana bigafira ku muhungu cyangwa umukobwa, kuna venye basi anakufa kupitia kijana wala mvulana, ariko bigatuma abavyeyi bakorogana, wala inasababisha wazazi kutetana ama kuzozana. ariko dushima Imana ko yabagiriye neza, Wala asante Mwenyezi Mungu amefanyia vizuri, bakaba bageze kuri uno munsi. basi nakupata kwa siku ya leo. ubundi Kimararungu ni umuntu tuzi cyane, Kimararungu ni mtu ambaye anamfahamu sana, kuko bavuze ni umukozi w'Imana, kama vile nimesema ni mtumishi wa Mungu. kandi cyane twebwe abakecuru abavyeyi tuzadukunda kumubona twegera cyane, Sana sana wanamuona akiwa rafiki wao wa karibu, kubera uyu munsi nicyo gituma twishimye, kwa sababu ndio sababu basi wamefurahi siku ya leo. none dufite impano, Wanayo zawadi, ariko impano nini niyo ngiyo twatangizanyije, basi zawadi ni hiyo ambayo wameanza nayo. iyo twotanga yoshira, Hiyo zawadi ambayo wanaweza kutoa inaweza ariyo isha, tumuhaye umugisha, wala hiyo ambayo umetoa ni baraka. si twebwe tuwutanze uciye mu Mana, Basi ni Mungu amepeana baraka kupitia ndani mwao. mu gusoma baza bavuga ni nk'umuntu umwe, Walikuwa wakisoma kama mtu mmoja, ariko ubu ngubu babaye babiri, wala kwa leo wamekuwa wawili. tubivuze ku bwinshi ngo bazaza abahungu n'abakobwa, Wamesema kuwa watakuwa baba wa wazazi, izabaheza umugisha. ili Mwenyezi Mungu akazidi kwa baraka. Asante. Wakupeana zawadi ya waimbaji. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Abaririmbyi nakomeza batambuke. Mpayevuka. Asante kwa kuwa kwa siku hii Imana yo mu ijuru nishimwe. Mungu atukuzwe. Kandi bikaba bimeze gutya. Tena mambo yako vile mnaiona. Uyu muririmbyi wacu. Huyu ni mwimbaji wao. Ari kuririmbira Imana. Tena namwambia Mwenyezi Mungu. Dushima Imana kuko yamwubakiye. Asante kwa kuwa amemjengea boma. Imana yo mu ijuru ihimbaze. Mungu atukuzwe sana. Kandi dushimye kuko tubaye mu buno bukwe. Twari tubutegereje cyane. Asante kwa kuwa basi wamepata kuzuria. Tuzavuga byinshi. Ni mengi ambayo tutasema ku cyumweru. Sunday. Ariko wala uyu munsi reka duhindira, reka dufate ifoto. Wacha turangiza ibe yo kwibutsa. Basi wapate kuwapiga picha ili ikawe ukumbusho. Abo abayumbe babakukane impano yabo y'abayumbe ombezi, kuko Kimararungu nawe ni inshuti yabo n'umuyumbe kimwe nabo. Asante kwa Mwenyezi Mungu ametujalia abanyamasengesho mwegera aha tutanga impano. basi ombezi mtapita mbele ili mpate kupeana zawadi. Ministeri ya Living nabo wacha tusihi ministries here living nabo ngo bafite impano ili wapate kupeana zawadi yao. Nibatubangukire. Bwana asifiwe. Haleluya. Reka batambuke kubera ko amasaha agiye. Wacha wapite mbele. Uyu ni representa bacu ku isi yose. Bwana asifiwe. Ni umuyobozi wacu, natwe tukaba abaperezida batuno turere n'abandi bahari. Inzo zose twe gutangaza rero kandi bakaba yatambuka wanapoendelea kupita mbele tashauti ya Kimararungu namwe muramuzi.
Bwana sifiwe. Haleluya. Dushimye Imana kuri uyu munsi. Atukuze Mwenyezi Mungu siku ya leo. Ku birori byiza bya Dr. Moise. Kwa rusengero ya Dr. Moise. Na Isabella. Muraberewe cyane. Uko very smart. Kandi mutweretse ibyishimo. Basi mmetuonyesha furaha. Twabitegereje kenshi. Ambayo tumesubiri kwa muda mrefu. Dr. ni umuntu w'umugabo. Dr. ni mume. Yakoze ibintu byiza. Amefanya mambo mazuri. Mu izina ry'itorero rya IPCA, katika jina la kanisa la IPCA, twabateguriye impano. Wameandalia zawadi. Impano nziza ambayo ni zawadi kama. Impano itizini impano zose. Ambayo ni zawadi zaidi ya zawadi. Impano itazisaza. Zawadi ambayo haiwezi kuisha. Cyose muzumva hari ubukene mufite. Kila wakati ya mtasikia maskini. Muzamurambura impano irebemo. Kapate kusoma neno la Mungu basi. Harimo ibintu byose. Kuna kila jambo. Ubutunzi burimo. Kuna utajiri. Abana barimo. Watoto. Imyambaro irimo. Kuvaa. Ni mubyizera uko mbizi. Napo yaamini kama vile na. Ntabwo tubigisha cyane. Hawezi kuambia sana. Abana b'Imana. Hawa ni watoto wa Mungu. Gose impano izababere inkoni. Kweli hii zawadi ikawa kivuli. Impano izababere igicucu. Ikawa kivuli chenu. Impano muzayikomeze. Zawadi hii mkaishikilie. Niyo itorero ribaraze. Kwa sababu hii ndio zawadi ya Mungu. Mukarebe hirya no hino. Usiangalie pembeni basi. Mugatumbira abantu. Usiangalie watu. Ahubwo muzatumbire ijambo ry'Imana. Bali mukapate kuliangalia neno la Mungu. Reka sabe bagenzi banje baze. Wachungaji watapita mbele basi. Ndio kitata kwa mbele. Barakoze. Ni asante sana. Imana ibahamugisha bavuye gutanga impano. Mungu awabariki wanaotoka kupeana zawadi. Reka dusabire abafite impano mu ruhande rw'umukobwa impano z'itorero nyine babanguke. Hao basi ambayo wana zawadi ni baze bazitanga. Upande wa msichana watapita mbele ili wapate kupeana hizo zawadi. Abitorero batambuka. Hao kanisa wapite mbele. Bataratambuka reka mvuge kabla nihuta ariko ndavuga amagambo atatu. Cyambere, jambo la kwanza ndashimira Imana kuko yemeye kuva muri ubu. Imana ishimwe. Anashukuru kwa Mwenyezi Mungu amekubali. Mara mu giti cyanje ifite yaje ariko sinari muzi cyane twamenye kubera ikiyumbe. Kimara ngo ni rafiki yake wala hakumjua tangu awali amemjua kupitia kwamba kanisa ryacu. Anaishi hapa kama sanuye hapa ariko ikiraro n'ikimararungo na pasteur. Basi kuwa karibu hapa namushimiye cyane. Misi yose twaje hano. Siku zote ambapo kutana. Niyo twakiraga ku giti ciwe bavanze n'abandi bakeya ariko bani mu. Yeye ndiye alikuwa akiwapokea. Kigira kabiri, jambo la pili. Je nari niteguye kuvuga kimararungu kuva kera ariko misi ya vuba nahise nakira urwuyo kuko no mu karere sinzi ko ari umugore we. Alikuwa anasubiri harusi ya Kimararungu. Umuntu wacu n'umwana nabso kuba naje Imana ishimwe. Wana mkewe ni mtu wa kwao. Asante kitorero kama kanisa turashimira ubu. Wanashukuru harusi hii. Shimye Kimararungu nk'umukozi w'Imana tuzi mu kanisa ryacu nk'umukristo wacu naje ubarizwa hano. Basi wanashukuru Kimararungu kama huyo ambao anataka Kristo. Tugashimira uyu mushiki wacu nawe. Jambo la pili umukristo bitari bijya abantu bazapfa korosa kuri rutari. Isabella kama Mkristo. Nilicho basaba kimwe. Icho naomba. Ndabasaba gukomeza ubukristo. Shikamia basi ama chukua hiyo Kristo. Icya kabiri. Jambo la pili. Message yanjye nkuze gutanga. Message yake ambao unatoa. Muzabyare tumukifu. Basi mkajifungue wala usijifunge. Amina. Amen. Hari ubutumwa nahaye abahano ariko simbusoma. Kuna muri Zaburi 122.
Zaburi 127. ngo hahirwa umuntu ufite abana benshi b'abahungu mu rugo rwiwe. Heri huyo anayewavulana wengi kwa bwana. Umwanzi namutera Kwa sababu mpiganaji anapokumilisha, basi watampiganisha kupitia kwa bazamushikana mu rugo rwiwe. ili wakapate wasije wakati abana bo mu busore watoto ambayo ni vulana beza ni wema ni wazuri, wameze nk'imyambi, ni kama mishali iri mu mutana ambayo cyangwa se mu kuboko kw'intwari iko kwa hilo godoro ambalo linasuja. Imana ibamugisha cyane Mungu akatwaitwa kado toya cyane, wacha wakabidi zawadi ariko inkuru ni ijambo twavuze kubwa ni neno ambalo amelisema. Mwenyezi Mungu awabariki. Umwanya w'impano urarangiye, ndawa zawadi umeisha. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Mungu atukuzwe na asifuliwe. Ndatekereza kuko bosubira mu byicaro, tukidhani kuwa mwaweza kurudi mahali. Ngira ngo bosubira mu byicaro, wanaweza kurudi mahali. Kuja kurangiza uyu mwanya, tunapoelekea kutamatisha muda huu, dushimiye Imana yabanye natwe. Asante Mwenyezi Mungu amekuwa nasi, kandi Imana yadufashije na ametusaidia tuba muri uyu mwanya, tukawa kwa muda huu twumvise amagambo meza cyane, tumesikiza mambo mazuri. Imana iheze umugisha basezeranije. Mwenyezi Mungu awabariki askofu ambaye ameunganisha ndoa. Imana ibahe umugisha cyane. Mungu awabariki. Imana yongere umugisha abaririmbye bose. Abariki huyo yote ambaye ameimba. Ihumugisha batanze impano bose, na kubariki huyo yeyote ambaye ametoa zawadi. Mwese Imana ibahumugisha yote kwa ujumla. Basi Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki kandi Imana ibagirire neza na kupata kuwatendea vyema. Tugeze ku ntambwe yo kurangiza uyu mwanya, tumefika muda wa kikomo kugira ngo tuzishire muri uriya mwanya wundi, ili tukapate kuwadia muda mwingine mbere tutaragera ku mwanya wo gusenga, kabla kufikia muda wa kutamatisha, kugira ngo tuje kurangiza uyu mwanya, ili tukapate kufika kwa kikomo. Reka dusabe umuntu w'umuryango aze hano atubwire. Wacha tusimkuu wa familia apite mbele atuambie neno. Umuntu w'umuryango naza tuweze icyerekezo. Mungu atukuzwe. Imana ishimwe cyane. Mungu atukuzwe tena. Kadushimire abayoboye gahunda, asante waliongoza, ababwirije, waliohubiri, n'abasenze, walioomba, ndetse n'abakoze gahunda zose. Imana yizumisha hao ambao wamefanya kila jambo. Rero turabashimiye, Imana ishimwe. Kwa kweli tunawashukuru. Turaza kuvuga nyuma, ariko reka tubaheze murekeo. Basi atakuja kusema nyuma wala watu. Reka dushimire abayoboye ino gahunda. Harenze iminota 2 nuko twasezeranye, ariko narindeza mambo ambayo wamepata. Rero dakika 2 zimepita, dutanze idakika 20, dakika 20 protokole yumve Williams MC nawe ufite gahunda hano ambayo ana ratiba isazi 6 n'idakika 20. Aganda abarusha hari ababyutse saa 11 hari n'abo ambayo umeamka mchana. Basi mumeyasikiza yamesema. Mungu awabariki sana. Asante sana rakozi wo mukuru w'umuryango. Asante sana mkuu wa familia. Reka amaturo wose baheze umugisha. Kwanza ubariki hawa ambao wametoa sadaka. Nuriya mwanya tugiye kujamo kugira ngo Imana ikomeze ibane nawe. Ratiba pili ambayo tunataka kuingia. Reka duce bugufi dusenge. Mana data mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye ko uhabwa icyubahiro. Turagushimira ibyakoretse byose hano. Turashimira amaturo yatanzwe, twifuriza abayatanze umugisha, kandi n'ubundi dukomeje kukurangiza gahunda tugiye kugarukamo, aba ari wowe ukomeza kubana natwe, utugirire neza. Urakoze kuko ariho uri bubane natwe kugeza abageni bacu nibo baje imbere, bwana harusi, bibi harusi, abayobozi babakurikire, viongozi, abandi nabo dukomeze indirimbo, wengine tukiendelea na nyimbo na wengineo. Basi abandi ndiko indirimbo ko yabuze.